النبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط، يعني ما يوجد مرة واحدة في حياته النبي صلى الله عليه وسلم انتصر لنفسه. لا. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө бир дагы жолу бир өзү үчүн бир кандай бир өч алган эмес дейт. Бир кандай бир өзүнүн нафсине жардам берип бир кандай бир жамандык кылган эмес. إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا تعدى أحد على الشريعة لا غضب النبي صلى الله عليه Бир وسلم. эле эгерде Аллах тааланын буйруктары бузула турган болсо, кайсы шариатка каршы иштер боло турган болсо, ошондо эле анан ачууланат эле. إذن هو لا يسأل عن الدنيا. Демек, ал дүнүйө жөнүндө анын иши жок. أما الآخرة هو النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقف. Демек, качан эгерде бир ахирет менен байланыштуу иш боло турган болсо, ал Аллахтын пайгамбары, ал сөзсүз түрдө ошол учурда турат эле дейт. إذن المدح للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون دائما يعني يسكت. لا، المدح يعني لابد أن يكون عند الإنسان حزم في المسائل. نعم. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мына мактоо, ага карата мактоо болгондугу, жакшылык болуусу бул дайыма эле унчукпай коюусу эмес дейт. Ал чечкиндүү болуш керек дейт адам. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحدود؟ Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шариатта болгон жазаларды аткарган жокпу дейт. أقام الحدود لأن إقامة الحد شريعة. Жо, ал шариаттагы жазаларды ал өткөздү. Эмнеге? Анткени бул нерсе бул шариат дин. أقام الحد على الغامدية. Бир аял, алгамидия болгон аялга ал каршы ага анын үстүнө шариаттык жазаны тургузду. لكن غضب عندما سمع من يدعو عليها. لا، لأن إقامة الحد عليها رحمة بها تكفير لها. Жана бирок кайсы бир адам ошого каршы ушул анын үстүнө жаза аткарылган аялдын үстүнө бир сүйлөп атканда, аны угуп туруп анан катуу ачууланды. Аны урушту. Эмнеге? Анткени анын үстүнө болду, жаза аткарылган. Ал өзүнүн жазасын алды. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع مع الصحابة رضوان الله عليهم. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн сахабаларына карата ал жөнөкөй болгон. لكن بعض الصحابة ما استطاع أن يرفع عينيه في النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا له عليه الصلاة والسلام. مفهوم؟ إذن خير الأمور إيش؟ وسط. نعم. Бирок бир сахаба ага карата болгон бир урматсый себептүү ага мындай жүзүн карап мындай тик карай албайт эле дейт бир дагы сахаба. Демек эмне экен? иштерде биз ортолукту туралык, ортолукту кармашыбыз керек болот дейт. نعم. وأنت ترى أحيانا مثلا يعني الأب ولا المدير في العمل يعني يتنازل حتى لا أحد يسمع لكلامه، وبعضهم لا يعني يكون لا يسمع. لا، الصحيح الوسط. نعم. Кээ адамдар, мисалы, кээ аталар дейт, же болбосо бир иште болгон бир мудирлер, директорлор ушундай бир элдер менен жөнөкөй болуп ылдый түшө берет дейт, жөнөкөй болуп кетет. Болду, аны эч ким укпай калат дейт. А кээ болсо тескерисинче, эч ким менен сүйлөшпөй ушундай жүрөт дейт. Жок, бул ортолук болуш керек дейт, ортолук болсо. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا كل عمل أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام به أتم قيام. نعم، عليه الصلاة أفضل قيام، قام بكل عمل، يعني أفضل شيء. لا يمكن أحد يأتي بعمل مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد يكون أقل. هذا في عمل البشر طبعا. نعم. Адамдарга тиешелүү болгон кайсы бир иштерде, амалдарда, сыпаттарда эмне болбосун, баардык пайгамбарга болгон, пайгамбар тууралуу айтылган иштердин баарысында пайгамбар эң артык түрдө ошонун иштерин баарын аткарган. Демек пайгамбар менен бирде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылгандай кылып эч ким да кандай амалды аткара албайт, кыла албайт. نعم.